HB Kuki Channel Thusoh Lakhom ngai ho zo se na bon uni khopha tunin zong van noi mun chuma kon Thusoh Lakhom hu anangai khom kita hote 5April nisim ngani hu a Eimi Times sa kon chule van noi Thusoh chom kilah phabem ho 5April nisim ngani hu a hi Manipur a Meitei Kuki gal kisat hilson'in hlathum zo wading in ama sapen in Ministry of Home Affairs Government of Manipur kingo nanoisa false tripartite talks MHA Kuki le Meitei in and khom do hitin gincha umta thulut chun asa in hi Manipur government akon ki hedung zu in hi meeting hi Delhi muna chi lading hi tai atin hinla asai khom do thu agenda wang asai do nom hi in hi Kuki le Meitei CSOs lamkai ho hi AK Misra in New Delhi a ke khom dinga Phalna sa na nei lon hi AK Misra join Director MHA Ramesh Campbell hi Kuki Zo Council Chairman Hinlen thang le member thumto New Delhi muna aniki musa hitawin hi hinla tuni chana ki muto naw ana seido lo hi hichi MHN Kuki CSOs lamkai adia keje sile Meitei CSOs yo khom ding ati hi Kuki zo mi pi hon na sata ja dale dauna abol hi achi sa public consultative meeting ho a separate administration in the form of Union Territory with legislature pi ahimasang si a Meitei te to achamna thu koiman asai lode Manipur government ki hona umlode buffer zone free movement thelowin ti hi Kuki zo ki loi khom ho din mun hizing hi hinla tu chunga AK Misra in Phalna meeting ding ahin kowa ke se an he sa chun mi pi lung asno pha le in hi hichito hlan chun ko tu lamkai na in kangpo pi muna public consultation anagon to hlan in ke se meeting a chi ding ho thumo na le din mun ding ana sem to pi ovin ana vaila tawin hi Kuki zo chaten SA2 government akon gingnai lova tripartite talks in ichan ahin hluting hamti hi mi pilung op kaina khachu hitai langkhan a hi chi MHA to ogona mitinga pangding in jomi council mar impui injang team anasol thu akemu in hi main sim 2023 hu apat athi hi janila somnga chung chule akitong kha hi sangkha la zanga vel hitan hi hichila a illalo ho kisumang athila kitong kha atam zo hi Kuki zo chate hin gan theiman umlowa chamna om kha di in namdinga wangsi na len ta hu hi ding hi New Delhi akon thu so khat ke muchun asaina a tripartite talks ding in Meitei CSOs le Kuki CSOs ho Delhi anglung tawin Kuki CSOs hon talks ding in condition thum akoi uwin Meitei CSOs hon condition tu chanin ata do nai pove ati achi sa ni pebap sunga lamka hupi le district sungmun chumchuma uichape zia thina to om to kilan in district administration in uichape zia rabis na akon ki vending in uicha ne zosin lokap sa ding in thopi aneitai chule churchampul subdivision sunga new zoveng khusung a rabis case pachom thim mudo hitolan in hichweng sung hi containment zone a phondo hitai Jan Hijun New Zo Veng Khumi Joseph Lal Holen Shamte akum som thumna thumchu ui chapen na rebel siding again mozin akizanna JNK nursing home and morhoi kho a namole min hi tu kala a rebel sia thila a Joseph hi athum channa hi in akisai in hi Mars na sim som ni lege ni khochin sing at subdivision sunga song phu khomi thangkap lar injong rebel in district hospital athina anatu e chule numei chapang khat jong rebel siding again mona nan sin anamolem tai district sunga rebel case akibelap jing tolan in hipi epidemics ahung soding ven in district magistration Darun Kumar in hichin na akon ki ven ding in thupi khat jani chun aso in hi Epidemic Disease Act 1897 Section 2 nuya ui chamo vale homana low kap ding Aheloute lungset na neita ami pila a akibol na loading a kul chom ding DM in thupi ane in hi chule district sunga ucha ne zosin rebis lawa kap te di injong DCDM thupi chon asai be in hi chule ko hile uichan ape kha zosin government hospital Aheloute health center nai pina rebis low ki kap sa te ding a hi tinjong asai e low kap low uicha ho kipo vale le zong kham ding hi hichi thupi ni lo ho chunga Epidemic Disease Act 1897 le BNSS section
292 and 293 dung zui a go na ki peding a hi tinjong asai be in hi chule rabies net na mu do hi sia new zo veng containment zone a phon do hi tolan in hi che veng sunga gancha ki vol ho mundang a po do le po lu phal hi po hi che veng sunga intina health check up ding chule ui che zo se rabies lawa ka hiding a hi Hichay ui chathu to kemat in Kuki MP cycle gamkai inzong April nasimli 2025 ni ku in het channel thupi khota an so do in a hi thupi a ki mudung zuizin gamsung ni pi het dinga thupi khota khat kai nei naw azi chu gamsunga hin ui chape ji a thi hi atamtan je chun hlang sunga mi pi ten ui cha iwa ta lo du hi dam na thei pen hi ding hi ta az in awa hon jong isu mang ta du hi takilhan a ko ho sa hon i khosung chi wa ui cha wa hon April hasunga asu mang diwa thupi na nei du vin he sa na ikine kinuve ati Manipur Chief Minister Lui and Biren Singh Chunga Kuki Organization for Human Rights kohor in criminal complaint about the kisejin zan hichun National Human Rights Commission NHRC in Manipur government hichi case to kisaya ichana ato ata M10 action taken report anangi ovin hi NHRC in achui sa February ni sim somile sagini achu Manipur Chief Secretary henga lekha ana thonova ni somle ninga ka state government in ahindon buding in ti hi kohor in achui sa October ni sim som 2024 achu Chief Minister Lui and Biren Singh Chunga criminal complaint anal fire hi kohor in social media platform Exa vai gate zongle NHRC in human rights violation to kisaya Case ke bol hetpeh na neitan chule Chief Secretary henga zong adom bu devin athot pay paisin haptani ka a ahindom bu devin zong thu apin hi hi thu to kisaya Supreme Court a case pending takilan in akin thailama thudi ahum ke phon do ding ka kinim ovetin an sejvin hi India le Russia in somla live channa Indra kiti never exercise chu lol hingta in Bay of Bengal tu pi chunga ananai khomlan tar hi gamtia nya kon galsat konglin hon pan anala in chule live firing zong ananai uve kichu khom na chun gamte ni combat readiness a hilhan sanale navy ten ki ka galman cha computer to ki se ho ki zama tuna hoibe che na ding a abol wahin achil ha pilhan exercise hin gamte ni ki ka bilateral maritime ties asu ha be sa ding a hi ekati exercise so lol hingte in jong kum khan na an nei hlon in a hi United States kamsunga kon kumsang kha se le kha ve umzi bangin gamsung Midwest le so lamkaya tuilet na khota theizin weather forecaster hon he sa na khota an nei tawin mun abang loi khara gu ha zu zia tuilet do dan inji somni la khat chan apha zo ding injong asai uve forecaster ho akol ki mudung zuizin Ogjaj Mississippi phaicham ke khatle Ohio phaicham phabet pia tanglowa hali sung judingu ni khunga sung ti chu ahung lungding Wednesday ni khwa pat Saturday ni kho jan kimchan hung juding a hi ative gamsung meteorology so say dan in hi chu hogu hata azu zi atui ding hin thina man nalin ta hlu thading in asai uve het the chu historical data ki mu akun kumsang khat sung se solam Arkansas apa lumlam Kentucky chan khat ve ni thumlam lutta aguzu na thilso an umzi a hi ekiti Thusoh zi agam kai sunga lei lampi infrastructure kolphamei wa le adang tampi en su se theizin au min hi heti se chun gam kai sunga mihim 40 million var ho chunga kilho do na ding evacuation order jang an ki su do tai akiti European Union lamkai ho Ukraine gam sunga ceasefire do na ding phatip Russian President Vladimir Putin in anong kai sa azingetin ngo na anayzun hi ahung chi zompele anunggu khota atod hitin gi na anayzun hi Jani April ni simli ni hua NATO meeting an na UK Foreign Secretary David Lammy le ato khom pi hon Putin in chamna do na ding panla na ho akitin den sa in jolanar kitip na anay zetin dem na anayzun hi NATO Secretary General Mark Rutte in mopo na hi Russia khutna hi in United States in anapo do hem kham kin gun hi a heding bangta adom bu angai ze atin hi Ukraine President Volodymyr Zelensky in Ukraine hi unconditional ceasefire adinga gut sa umahidan nataalang in hitol hanachu western gamhon chamna ahum do na ding Russia chunga pressure hata pi u angai ze zong ati
Thusoh to kemanin NATO in Russian chunga action ko ta la ding phatsa na naizun Ukraine kam sunga peacekeeping force ko ding le military budget jong ha ta asu tam ding injong phatsa ovin hi diplomatic efforts sa chila azing wangin gamte ni ki ka akilung daw na asang le nalaisin hilla ma a chamna umdo na ding kinep na noiza machal naizin ahida no Thusoh-in ata lang in hi hetpeh chu US in agam thaipina ni ho somthum ceasefire sa ding a anapo do chu Russia in anasan lo hi galhung ki patti chu 2022 kuma kun Russian supai lak ko war in machan na to wa chule supai lak ni le sang som nga walin thina atu ta ovin NATO officers on ase ovin hi Iran in German gamsunga sapay akoy ho anung toldo pantawi ti tulhut au in hi Thusoh hi German gamsunga ho ti gargu bol ho chunga US in hata abulu na achila pia chule Middle East kam kai ho agar sat le na le garsat kunglin ho atolut bezing utogilhan a Iran in agam kai sunga ko hedanu strategy hi ahial in akisaize US to direct nga kidaw to ding ven na abo luwa chule hauthi gargu bol ho akithopi naw a velvet u hiding in kenchan hi akiti aji chu tu dumana Iran by homten gamkai sunga US salo na hi akulpena akialova US to kidaw to jing theya tokilan a kigot na anai naw khat chu hi alangkhana Thusoh hi hauthi gargu bol ho adinga ha samna lenta khat chu hitan chule gamkai sunga hauthi te chalo na kimsu na le Iran in gamkai sunga akut asaw sa lasom na khat jok chu hi alangkhana Thusoh hi Iran in US to kita to tailo na ding a pan ala anaw khat jong chu hi akiti hetpeh chu hauthi gargu bol hon Red Sea of Aden chunga vanoi sum korvaina kong ho abulujing uwa chule du nailam cha azom US never asset ho chunga buluna hinchila pising u hin chule Palestine na mipite panhuna hi ti a Israel gamsung lamjong missile rocket ho a buluna anai uchu hi dunia ding in Thusoh hi chan in akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovin na bon un mang phalu chibe